Mwekuru kaunti-ini ya Meru Sala Kilimina ugite kagitaga kanisa gukira na kumeneria mantu jaja tigweta bwega ja nthiguru nene gakinye akirere kanisa-ini mwa kianjuri imenti North Sara ugite uge bwa thirikari atiti na kigine ya kithomo ni utubote batere buru akiwa iki nikyo kinya kigwitia kuandamanirwa no ugite nandi kagitani gakinye kantu bawendi bwega kumira na gutethia ritobara bate guchumba akiuga batena ungi wa gutegera ni untu bwa uge bwa thirikari Masindumba na ripoti je. Dr. Sara Kiremi ariuga kagita igakinyete gakanisa cionthe aja nthigurune kugwatanira na kwaria na kaju kamwe na kumeneria mawenyange ja maingi jara jethirite jagikujirwa aja nthigurune ya Kenya. Toua ture a Kristo tutebweri kwetha twi silent kana kila mantu ya ita bubui nontu utimwanya siasa ikaya kwetha itimbe kinyafu azibetu bakanisa batithira babui na nibwo ntu tugwa kanisa bakaya kwethaira kanisa ni antu kwa kiumi yake kanisa nebweri kwethira ereyo kuma nyamande mwanka satande tukethira ituku make sure antu no bakwaria tukoreya kwethira twethira itugwikirwa ubwa tuteka uwe manto ya tibui na muno tukiarakia bwantu banene baketha ibo bakwaya na mufano yomwe yakiriana babanake akiaria ari kanisa-ini ya Destiny Restoration Center kianjuri North Imenti na aria gutuma area Kiremi na ameneretie thirikari ikugete na mbecheche kithomo kiotheri akiuga inande ya Kenya babwirite kugita maandamano ja gutetera kithomo akiuga ari tayari guchumiria kiri maandamano jau bungi kenda kwariria muno kwi right irantu bethaira bainacio na right wite bweri kwa compromised in any way yondo endire arira mwana ya wakithei property ni aciari property ite yore miunde te yongambe ite irashaya nawa bi mwana ombekia kwawa kethira endethira in global student kanethira ai muntu ombekia kwethira useful globally ni kithomo but kithomo iki kinyite ngarama erero ya kithomo nende na bura tukuona thirikari tiwikira mbeca nyingi ki mantu ya ithomo itukuona na baba ingi batitite kutetheka kabisa batitetheka no twende yontu kuona CS wa education ya kiwa batina mbeca cia kubwithia capitation ira ebwiri kubwithwa batinacio so koria na baba onthe kana baba university bakwirwo inya baba unkumite bateona help loan ira barayawa ukoria ndi ne atia kithomo kitite okara ukethea kwi gintu nyantu babwiri ku demonstrate rapio ni mbeca cia kithomo ike ya kuniwa twinthe itubwiri utura barabarene no ndukithea ati kithomo ina twinthe twithira turi ibu ntu kwa thirikari ke ya gwithira ni na really objective yo kuria nthio kintu kira kibwiri wikirwa mbere ikithomo nandi narombete antu bawendi bubwega gutetheria na bara baumite ndeite guchumba kenda bomba kuthoma so inkumenya one thing tubwiri kumenya ta kwindi solution yetonora immediately na no team one obwiri uchererwa kithei babetete university utubwiri uchererwa bombwiri woni kuwa ndio mwa wa baba batethakiana baba inge bakuma ya michie yankia kuita kithamone antu ibabweri kuma kethe inture kauma na antu baba wishumba tukona mwana fulani urekura uretete university na atina mbeca antu weo wishes ibature itubweri wamberi of form foundations and no the way we are going no tuingwa tukairita thinene mwanga twithire twina any other solution no tuingwa tukairita so weo wishes ona aburi waigwa kwe mwana wetete university aracha mbeca inkumea kwina WhatsApp nyingi muno yo form these days na antu iba noete but tukanwa no tethiana kenda bathoma Masindumba, Wero TV.